Ito'y abyan nagnatlibo, uray bak nang napopri awan mapili adong tenglata di panagriri di bunga naket palagbabawi no mamingsan ket panunutan ulpit damsam dimi palubos alipenen ket panawan winuliklikam di morayan sikamet mairaman ang sublika agtaleka Diyos na ayat urayan naka kaslaman bantay dahita problema umararami di Diyos tutulungan naka ado tirigan mapaspasaran aramid tao pakaup upayan ngamin may ni Jesus nagsagabay je cross ket nagungar tada tayo di masupot daytoy kanta pagkakabsat namnamaet makaititidirasat untabi Diyos tay udno anaya urayan yamet iti kasasaat kaslaman bantay dahita problema umararami di Diyos tutulungan naka umararami di Diyos tutulungan naka tengah kata-kata paluan iti ag talagkat may nga original composition tayo kata dadak magkakapsat nga ag subscribe kayo iti YouTube channel tayo iti South Salabro official kata iti tadung pa nga anak subscribe kata mapalin nga diretso kayo ngayon apan iti YouTube pero kanyo ti type yung tinagan nga South Salabro official kat mapiro kanyo tinagan tayo jay kata salamat muna iti kaya panagkirnag kata nagyamanak iti di mabung sa apo nga patarapay. Thank you very much.